Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Anda ngi dua baka keti kemudian bor ke jengke kutrai kemudian baka bor ke jengke kabakrau kan keren haka don ho ke jengke kutrai kindong le kutrai kemudian bagian pendam noi taki kam ki jambaro kutrai gitu menjai pasiau haka don ho ke jengke bagian dai men pensak tengi kini ke Dapat kejeng sungu yang ni kutrai kendang. Ya kabame meladon lengkap kami. Nado bangan mimi na kejeng kiyin di sini. Ado kinapo yung sungi ulum dekat. Abang iwa pagpenan buram sa sisinpa. Panbuo yung kinikstil. Aw ni ulum nakabensay baba siya. Ay Jesus biya juga angut ya emin nado kabame. Pamem simle ano atrai kendang. Apalagi kejialan ti kejeng islap ya kutrai. Bila ay ni si babyang kababi.วันมันขามวันมันขามเลยเดี๋ยวให้กินหน่อยฮัลโหลSani, saya nggak pak. Makanya kali ya. Baik. Mana lebih? Nanti pak. Oh siap.
Yo kentu sarkar pakadai kenu report bede pakajap penreu gidan permi kimdai ban syak liang ino ru habang ngai si perbor bede kiwei pakajap penreu ka keloi dari kajap penreu jingïap kaslam kitang ita hing kentu biang sarkar ba kiai ge berkhot kentek lakam kenang ba kun selma jungi kinempoi sekenti babakla kinum sim ru kelenti babakla tang dang benta kini kijingja